Salbag kayo akabalay ikaw. No personal na gamit. Sa niyo bibiyangan. Dito'y lang di pangidul-duli na kitisagay sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita bukyaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Manipod iti Triple R Productions, isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan anapauluan. Stress Giver. Dito'y programa tayo. O naidaitan kaka. Isu ka di ti ibagbagam nga aphum anagaget nga agtagibalay ken agaywan iti kas kada kami abaket ken lakay Manong Doro. Ay, wag, Senyora Digna. Balasang ko, amom kadimot lati ag trabaho. Sumumbata ata ka sa una ka. Wang senyora, amok tag trabaho. Anya trabaho ti amom. No, anya ti pangibawnan nyo kanyak. Aramidak, senyora. Kas kumaitian niya. Ay, yak pa'y amuan. Anya ti pangibawnan nyo kanyak. Yes, ke. Ti damdamagak kat. Si kamalangan ti mangsumbat Manong Doro. Ay, basta amo na amin, senyora. Amo na ti aglutaw, agdalaws, aglaba. Kan amin ay. Amom ti ag caregiver. Mangistimar, iti kasapulan mi agasawa. Kas caregiver, bang-aran na kami met. Saan katapag sakitan ti ulo mi? Pasensya among senyora. Awati mo tapno matulungan na kami. Ala, all around ti trabahom plus caregiver. Iso adjis mil ti swildom. Ngumato, wano bumabapay dayta. Ha? No nagagat ka, ngumato. No sadot ka, bumaba. Ay, ulay daytan kaka. Daytoy, ti silid mo, ha? Urnusam kan dalusamot ngedal daw. Sige, panawan kan dito silid mo. Tapno makapulos kan, kat makarugikan nga agtrabaho. Wang senyora. Nagganas mo tanda ito'y kamak. Saan akas to'y ti pagididak iti balay dalulo. Datarlatan anakatangtangkan. Dayto'y kutkudso na naglamuyot. Padasat man nga ito paktibagik dito'y kama. Aw! Nagkanasan. Ay! Maminsan man pa nga ito paktibagik. Nagganas mo tanti kasi abiyag. Ay! Uray agid ida aklatan. No kastoy laang. Talaga nga awisan na kun niridap. Pagustwak man dagiti matak. Kun bagik, itinalamuyot apagidaan. Ayan nga iti ibagbagam babaunan, Digna. Ada iti silid na. Imbagak ngagpulos. Kalpasan na, mangrugin ngagtrabaho. Manukari nga oras ti panagpulas ti babay. Ay, kat limaging kat sa nga 10 minutos lang ah. Anya nga ron nga itar aramidan ni Perla iti silid ti babaunan. Mabait lang ta nakitaan.
Ay, unay daytan. Di paila nakarugrugi nga mastres akon. Una yan. Ha? Nakaturog ni Perla? Oh, mastresa ka talaga. Perla! Perla! Ha? Ay, abay, senyora. Agtrabaho ka na. Wan, senyora. Anyat aramida, senyora. Agluto ka nag-istimarkan. Wan, senyora. Ay, pasensya kayon ata. Nagganas mo ngamin ti maturog iti dayta akama. Anya? Unay daytan, Perla? Ay, kabayatan nga urayak ti pan nakalinay ti inna pa, oy. Agidaak man dito'y sofa. Ay na, unay daytan kaka. Nagsayatan tirik na ti agida iti sofa, nakalukluk nang. Ay nakasla nagbakna nga ko, niti pa nagriknak sika. Naggana sa tibiyag ditaw. Agkidumak man ki day, taagarapa-apak. Apay, Perla, di mo maangot ti aganaksat ngayon na po'y. Ay, talaga gaya manaksat, senyora. Intagtaga inup ko, ama ka ang angot ak itinaksat. Puno magayam. Diyos kay ka, Perla. Mastresaken ka. Suswelduan ka kas kadwa, uno caregiver. Saan nga stress giver? Unay daytan. Senyora. Nagluto ka. Bantayam iti sagot ti paglutuan. Saan ka nga umay dito'y salas nga agidda akas lagtanggad. Tadino dugyot ti kasta nga aramid. Diyak kayat ti kasta. Uwan, senyora. Saan taon, promise? Oh, unay daytan, Perla. Kumusta nga iti nagagat nga po kaok, senyora? Makabannog. Ha? Makabannog ni Perla. Mastresak launay. Ha? Saan na kami mo't nga itrabahuan kinilakay? No di kat pagsakitan na ti ulo mi. Ado ti makapaluksaw nga rabid na. Katno, nagagat na takaubing, senyora. Sana babamban lang. Ibagayulaan mo na si Aramidin na. Aramidin na atakaos. Managtumpal na ita nga ubing. Bagbaga man anaimbag. Ta mabanugak kwa na manong doro. Ulitek. Ti akem na ka caregiver. Saan nga stress giver. Ay, unay daytan kaka. Sige, senyora, bagbaga ibagak pa iti gagara. Ha? Apay ngayon may ka? Bali, kung ti sweldo na iti makabulan ta masapul ko ti kwarta. Anya? Di na pinalpas ti makabulan ng balyumon. Oh, sumangka stress giver ka mat manong duro. Unay daytan. Apaok, ipakita mo't akan ni Doña Digna asikat ti kagagatan ni Pilubong. Ha? Iti kasta, maay-ayaw, kay kayat na nga itintisweldom kanyak. Anya? Una pa, naitabay titulagan ta sana ya. Inikari matulungan na. Agtrabaho ka tapno na pagbiag ka kun tapno makaurnong ta. Isumat, lolo. Saan mawa pagluksawan ni Doña Digna ta nasingpay? Saan mo nga urayan na baunan na ka? Agluto kalatan. Agdalaos ken agidalimanak nga oray awan nagibabaon. Alawan, lolo.
Kanusan mapairingis kwad ka? Ha? Anyat kayat asaon day tembagam lolo? Mapaksyat. Ay, unay daytan kaka? Mga lakamin ti kaduam. Ang maksayan ti sweldom kas all around babaunan kan caregiver. Tila ang aramido mon kat mangluto iti kanan mi, mangisagana, ag market, ag dalos iti unag kanruar. Ay, mayat tapno maksayan ti trabaho, senyora. Enjoy! Anya? Amom perla, no magsayan ti trabaho, maksayan mo ti sweldom. Saan na 10,000 ti sweldom, no di kat 5,000 langan. Okay latan kanyak. Ay sayang mo't apok ti maksaya 5 mile. Okay la ang lolo, tapno makarelaksak mat. Aliya? Anya, nakadalos ka din, perla. Wan, senyora. Nagsagad akon, ngamawam mo ti ruget, anasagad ko. Nakadaldalos ngamin ti balayaw. Uray makatawan, ajak sagadan, kat nagsilang day tamarmol at tiles yaw. Anya? Aramatak pa'y day ta pagsultop iti ruget. Vacuum day ta. Ala, uray mapmulatan, kalpasan na, punasam amin na tukador kadataw-tawa. Anyat dalusak ngay dita ka nakadaldalus mat, senyora. Adalat tatapok dita, perla. Awan, senyora? Uray makatawan na jak punasan dagita ka, nagsilang na kitaam. Adolat tatitapok, kitaam daytoy. Ipunas ko tiramay ko, iti dayto apaladpad. Kitaam ti imak. Ha? Nagrugit mat, ngagpaisaw. Iso adi ka mangisuro, perla, tapnusan ngagsakit ti ulok. Di kan mangistress. Ha? Oh, makita manong Doro. Nakitam. Perla, inal daw apo na asam na kita. Tapno sa anak ama uma. Pinanawan tatan. Unay mo daytan? Ay, just kay. Nagadumutan nga pagbanugak lolo. Sapay aw-awisan na kun ti sofa amapan agidda. Aliya? Ay, amo kun taramidag. Tapno sa anak agtuglap. Ion ko man ki day, ti music day ti cellphone ko. Sa agsala-sala, kabayatan ti panagpunas ko. I-switch ko. Switch. Saus! Nadisul ka, to'y dakkel a figurin ka nabuaw. Unay daytan, kaka. Jak muting gagara, senyora. Nagsakit ti ulo kan ka, perla. Nalabas. Sorry senyora. Awan pa'y panagandad mo mat. Kaslawan bibiyang mo'y tanyaman. Oh, stress giver ka talaga, perla. Imbes mabang aran kami ti serbisyom. Saan? Tamatay kami. Ha? Unay daytan, senyora? Ang asim, senyor, ta pabalyan nak. Kasalumot dayta, Manong Doro. 2 bulan ng tinabalim. Masapol ko ngamin, senyor. Ala, ikanda ka takasi ka ba? Ngamnay, tunggal ubay ka nito'y. Bagbagaam ti apom, ta gagitan na pa'y. Iti kasta, may trabahuan na ti balbalyam. Ay, di kay mananakan, senyor, ta natulnog ti apok. Nagagay, kung ada amin kan kuwana na saya ta sa gulay. Unay daytan kaka. Digna ba kay? Ayan na nga, daytay caregiver, wano babaon ta.
Dakmat makita tiyan niniwan ng agdalos. Nalpas siguro na nagdalos. Nagrugit mat di tarubayan. Dinapay nasagadan na iti bulbulong. Kung saan pa yan nakasibog ka na iti mula. Apay ngay akasta. Ay, sakit ti ulon samot day ta tao. Kita ama. Isukit din ti panbantayak. Adamot na akam na. Amo na ba ti pagrebangan na kas masusweldoan? Ang ingkaman kindi kitaan. Nangalatan samot din iti awirta. Unay daytan kaka. Nagmayat abuyaan dagiti agsalsalay ti Facebook ken TikTok. Aramidik mamat. Kaya ka day ta. Mantang patukarak iti kumpurmay. Kalpasan na sa laag. Saus! Nagsayatan ngay. Makitan to dagiti adot at tao ti pa nagsalak. Nay. Anda kamot gayam dito yakong di sala. Perla. Ay, wan asar. Tapno adamot ipos ko Agsusweldo ka kaning agipopost. San pa'y, senyor? Ngam anya tamu tayo ngayon agsweldo aktumat. Ag-concentrate ka langan. Nita panagipos mo, ha? Tamangala kami, iti kasukat mo. Ay, sa anak pa'y mo lang nga agsusildo dito pisbak, senyor. Nasakit ti ulok ken ka, Perla. Ay, unay daytan kaka. Kayat mo kadipay ti agtrabaho kada kami, Perla. Senyora, tapno damot kwartak Agpada kami mutan, apagsaksakitm ti ulo na. Stress, Perla. Stress giver ka talaga. Stress reliever kung namot senyora. Anya? Tapna mom umakaminkan ka. Gapoy ti kinapaliwawang mo. Nakapuot ka din iti babaunan, akanayon mo't abaunan. Saan ngagkirin no sana mandaran? Babaunan nga raw, di baunan. Anya? Diya kayat ti tao pilosopo, Perla. Kayat mo pa'y kaditi agtrabaho kada kami? Ay kayat ko launay mo't senyora. Pues, aramidam ti trabahom. Ngoray sanda ka baunan. Agluto, agindaw, agdalos iti uneg ken ruar ti balay. Aglaba, agpunas kadagiti tukador ken paladpad. Kanda dumapay. Nagdakkel ti sweldom laglagi pem dayta. Makabannog mat, senyora. Anya? No kasta, saan mo agabaulan? Ay, siyak pa'y senyora, kabaulak Ang masapul mat nga ginanaak. Una umpay ti agtrabaho, sakbay ti panaginanam, Perla. Saan nga inana nga umuna sa kanto agtrabaho? Kundi mo man laukan iti komporme ti panagtrabaho, tapno malpas mo, tanyaman nga aramidam. Inalada ka aswilduan nga agtrabaho, wano ag-caregiver. Sanda ka nga inala kas stress giver. Unay daytan, Perla. Lakay, nabannog akon. Apay ngamin, nagtrabaho ka kat andamat babaunan tayo. Sana ka nagtrabaho. Ngam nagsakit ti ulok. Kan nabannog akon ken ni Perla. Stressful talaga. Unay daytan kaka. Apay ngamin nakastaray tatao. Imbes nga ramidan na ti obligasyon na tapno mabang-aran tamat ken kuana. Saan mo't nga rod tapag sakitan na ti ulot Awan pa'y gungkunana caregiver. Wan nga rod. Mang suswildo talaang iti stress giver lakay. Ay, uhunay daytan kaka. Ay, diya kayatan.
Masapul at caregiver ti alaeng ta tapno mabangaran ta. Saan nga stress giver? Ditan papagayam, tinagibusan di pakasaritaan na napauluan. Stress giver! Manipod, iti Triple R Productions, isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan na napauluan. Tagitadan, kamamak! Dito'y programa tayo, unay daytan kaka. Nagitadan sa kagil. Sira kami nga. Tawa ka na rin ka. Hindi pa pasisilaw. Na. Apay lakay agan anukan. Ay. Asino ti mangkamkamat ken ka? Tagtagaray. Aguli makalatan. Pati silaw, idapam, jaski kamat. Anya ti mapaspasama kiti da iti atao. Ha? Dagita ka di ubeng ti itartarayam. Ay unay daytan. Di kang ngiwat amang agdaka. Apay nga minaya. Lori na bingaw may da. Di pa ikot na ibusan. Di kwarta lukas ka. Lakay. Ubeng dagita. Maragsakan dalaeng mo't nga may dumawat iti sinsilyom. Unay daytan kaka. Di na pala pumanaw ta maturo ka kaun. Lalaki aldaw ita. Lisimbre ajes. Rinogyan dan tiyo may bangistor mo kung dumawat. Anya kan aya lakay. Mangted ka laeng mo't iti kayat mo. Numano, tadakin ka kayat mong ited. Saan mong ited amin na kwartam kasta laeng dayta? Ay, maruam da. May busti kwarta ano kasta. Lumunakit. Mauawanan tapay mo't nga raw. Ala, yung kaabugawan ida. Apay manok, tapno bugawam. Naguray ka, tenak manlay kan idan. Tadumot ti baryak dita. Oh, naidaytan ka. Ipukaw ko man ka nakita nga ubeng adidan ang sumsumlay. Hey, hello, ubeng. You're welcome. Di kay ang sumsumlin tapno di na kay kamatin pi asaw. Kasi kayo mat no makagad kayo. Nainetan. Dadaw, agsarita taman. Apay aya. Di ka kadi agim imot tadakas dayta. Dakdakes ano matay tayo tibisay. Ada ka di pa ibagam. Noo may agkantaken agdawat dagiti ubeng, ikam iti oray anya nga daken ka. Anya? Ay, oray anya ko nam. Wan, Unay na kan. no awan ti kwartam kat adda tinapay mo wano kindi dita, ited mo na. No adamot sinsilyom, ited mo. Oray san mo nga ited amen. Mangibati ka para iti sumaruno arabi kan para kadagiti sumarsaruno pa nga aldaw. Kasanaw, no ti baryak 20 pesos lang para iti kinsinas. Ay saan ka man ngagpilpiluso po? Tama day ti kasta. Nanay, kita ba? No inted ko di baryak 20. Di pa ikot awanan ti agkaratikit iti bulsak kung pitaka. Agbalinan asiraw baka. Nagkunanga nga itod mo amen. Inutom ko nakmet. Tanuag sublida, adamanon itod mo. Ragsak dagiti ubeng o may dakakantaan. Iso apa gusto ang muton ida Ay, adulamin na ita, disturbo iti biyag. Ada ubing nga umay, adamot babakal. Ada pa'y babalasang ka na babaraw, makisturbaw. Saan kumot ida, mapanis-isturbuan na daw, dawatan gam. Nay, saan ngayong kapilitan day talakay? Mangted ka no mangted ka, saan no saan, basta agulimog kalatan. Saan mo ida ngong ungtan mo nukos ko silapan? Maisturbuak nga raw. Kasla di imbay nga agpatpatit iti landok. Dapat agpatpatit iti lata, kadaan niya pa dita. Umay da nga agsisinoblat iti aldaw. Maring-ringak lang aronan, maisturbuak pa, agbayad pa. Unay daytan kaka.
tata. Apay akas na aburido kan masursuron kayo. Kasanaw, kat sumipngit manan. Apay, kabutang niyaw tisip nga, tatang. Ay, yak kabutang tisip nga, kano alya dita. Kas kada kapray. May dadumarap ano kaya na kita kapray kada alya na. Pasabtak inatiwasay. Di kabut-butag, kat nagiti umay manan mang disturbo nga ubeng, kada lalakay, kada kabanwag. Una dita. Amukon, kabutang niyaw nagiti umay mangrayaw kada kayaw. Una dita ka. Nagsaya at tupay. Marayawak no dito yung kakantada. Pakarayawam kindain, di pakaibusan ti kwartam. Una dito. Ragragsak na lang aron, mate. Tatno naragsak kayo, mate. Rinabi amapan kayo matagkanta kadakwada. Dahil laklakaya na, nadugdog sa akin danitan. Negative kayong tumot, tatang. Saan da kayo adug sa akin? Ay, da kayat ni mapanagpalpalaran dita. Basta da kayat ni mang disturbaw. Rajak mo't kayat ti madisturbaw. Apay na kita lalaki. Tadi na pala pumanaw. Kurang pangatayan di 20 pesos ngintin mo. Alabay amlatan lakay. Nasaysaya at mutlati mangted ngam ti umawat. No siyak akat di agparparigat ti awatan mo ni Kam. Sana na kita sarangusam. Kat no ni pusoy di may sakadakwada. Pinanaganan day ti pusoy ta pumupusoy. Day mo't may sakit iso ni dongpar. Tatila manong dongpar na no mabartag. Ultimo ni bakit na ka manungpar na. Andat serbi na kita at tao. Mapandalangin ang trabaho. Tapno sigurado nga nakwartada. Saan kat nga umay damang disturbo iti pada da tao. Day tala imot mo ti kalkalintagam. Awampay serbi na adyos dado tinagan mo. Adda Diyos na day tanagan mo ngumkasta ka mat. Anya na dyan. Hinalanan sa amot ng kawitan ka. Ay nadadaw, nagpartak ka do day tamanok mo ti salakan mo. Ay unay daytan ka. Langgaw na gidya sa tao. Naibatan na siguro di manok ka. Abay aya? Kat no nalokatan di kulungan si manok. Kan ada ni jirwar di kawitan ka. Laglag mo't na gidya sa tao. Tulisan. Kaya na takawan ti manok ka. Nalabay amon lakay, tasanda mo't anatakaw, naibatan damag. Kasanaw no saan daan naibatan. Ipay kat mapulutan ita arabe. Daita ti ibagbagakin ka isang. Agin kay kiroling lang na kitatap no agsiim na iti takawan da. Saan mo't nga ame? Ay orean ya't ibagbagam. Perhuisyaw, kan gastos lang na kita. No kinagad na pa'y dati asam. Paggastusan pa nga painjeksyonan na itatawa na kagat. Pakabas-basulan. No saan damot ama kagat, agtakaw na. Pero huwisyaw ko nakmanay. Unay daytan ka. Kalukwan dayta ko naktuma. Saan na kalukwan daw? Pakaragsakan ti kaadwan dayta. Ubeng, agtutubo, lalakay, ken dadumapay. Kat pagaayat dayta. Daytaw iti pagdaksan na isang. Lumalamisan na iti ubing dita ka nagamapanagbalabalay. Sakit ti maala na. Kwarta ti agandar. Nagitimot na taangan. Jakpat siyang aragsak ti kayat da. No saan aragsak anya nga rud nga iti kayat da? Natural, a kwarta. Kat no basit ti maitid ka na kwada, adot mas sa oda. No dakil may, kastaw ni ragsak da. Ka natural ang maragsakan da Uray jay mangtid ka maragsakan mat. Japat ka. Apay nga ni Remedios di tabagatan. Mangidumduma na jay. Idilalakay tinapan nagkiruling ka na kwada. 50 pesos lang, tintid na. Ay ka nagsaya atan nga ay, dakkel daytan Anya nagsayas nga ibagbagam. Anya dakkel. Lalakay ka na babakat. 50 lang, tintid na.
idinapandag iti mamaestra kanda dumapaya profesional. 5 pinted na. 500. Nasaya at na ita. Ay unay daytan kaka. Ay, dagitatan. Diyak pa'y nasiras ti sawa. Tindak pa'y Mabitlaan, bubing Mabitlaan, taikang kaya. Ada, may busti kwarta lukas nilaan. Rabi ay kada aldaw nga daumay. Ay, Diyos kay, kaam-ama ka talaga. Ay, una datan. Ay, hindi kaya agsubsubli na kayo nga baing. Dumawat kayo ti kwartayaw ka lang itinagan na kayaw. Diyos kay. Ay nalakay, inikak lang arudida, nagungot ka pa'y laang. Ay, kitno agsubli-subli na. Rinabi nga umay na. Bayam ka day, ta isutiragsak damot piman. Sige, yibos mo nga ron ti kwartam kadakwada. Nainayunang paikit di ati itid maun. Wano saan, igulpi maun. Unay day tanda daw. Papanan nyo, tatang. Inakijayan ni Kapitan. Laglag lagi dyan at tao. Sino at tao? Lagi tinagkiruling Ay, sanda laglag, tatang. Naragsak na lang nga may mangkan-kanta ka na kayaw. Ay, niya nga may nakantaan ngay bagbagamat, Edwin. Niya nga raw, tinaramid da. No, saan ngay may nagkanta? Pinanggap da, at takawon tay Texas kaw. Pinanggap lang mo, saan damot na natakaw? Ay, oraya ka di pa ya matakaw sa agtignay. Isungin nak idarumida. Ay, saan ang tatang? Riri lang da ita. Nang runa kat saan nyo mata nakita na sino kadakwada tinagpanggap ang mangirwari ti kulungan ti manukyaw. Ay, idarum ko amin idan tapno awagong kunada. Tatang, siyak ti denggan nyo. Italak nyo langan iti na marswa. Ta ison ti makaamo kadakwada. Ala, i-relax yun na tarik na yaw. Ta ikan kayo ti kwartayaw. Abit lang. Awatan nyo na ito'y 2,000. Lala, nagsayat kan baraw. Inikakmat ni nanang iti 3,000. Apa nga? Magidumduma ka ano kasta? Saan? Tapag palingki na da jintid ko. Manumod la ti mabadi a kwarta na nga, no ipalingki na da dyan. Sapay mabayag man ang tipunos. Ay, una da itan kaka. Lolo, sumuro takmat ka da bibi ang mapanagkiruling. Tapno damat mornong ka kwartak. Agpakadak, lolo Sige apaw. Lalaingam ko tagkanta. Tapno ikan na kay ti ado a kwarta. Wan, lolo. Iji balay ti babak nang ti papananyaw. Tapno adaw ti itenda. Wan, lolo. Pimpindaan nyo amin na nakabalbalayan. Tapno makaado kayaw. Laglag kamot alaklakayat. Anyamanan ti basol kaw isang. Apay a pinalubusam ni Gerlay. Amo marabi Inton kwan na isagmak dita. Adamot kakadwa na nga ubeng. Anya kumangay ti pakaisagmakan na. Amma managrairan dagiti managdakdakas. Adu ditan ti ubing amarerep. Kada patayin da sa daiwalang. Adumot dita ti makagkagat iti aso. Kun uray ka dagiti nasamak apasit ti dalan kat adu ti ulig dita. Sapay rabi laglag ka mo ta talaga. Di ka agpampanunot. Apay nga ungtanak mutan bakal. Diya kaya ta may sagmak ti aputa. Gapulang iti kasta nga ramen. Ta ita apanawan. Dandan ni awanan ti mapagtalkan. Unay na itan kaka. Nagitadan bakit? Kaamamak. Agisiratan. Tano saan tumayaman ti kwartan. Sapay nataengan lagi ta umay agkeroleng. Yes kay. Sapay no nataengan ti umay agkerol wano agkanta. Nataengan mo no dakkel ti may tan kanakwada. Yes kay. Oh, naidaytan kaka. Apay ngagsangsangit ka asimang padapaw. Kinagat na kakaditi ulag mo no asaw. Ni Tata Gloria.
Rinamos na ka ni Kuryaw. Ay, bulbul wag ti anak ti Diablo tao. Saan na ka rin namas, Lolo? Kanya nga raw. Impakagat na kay ti aso na. Saan na ka kinagat ti aso na? Sino nga raw tinangkagat ka ni Kuryaw? Saan, Lolo? Pinagsasawan na gidag ka kasakit? Aya, Apay ka now. Mapaana kag Caroling. Di mo matkayat dagiti umayag Caroling iti balay. Nagalas ka no ti ugalim, Lolo. na, Kunana pa'y, maminsan pa'y ka no mapaana kag Caroling kan laula-awan na ka. unay dahitan ka. Anya nga, dada. Di mo kayat nga daw mayag Caroling diti balay. Ngem kayat mo ama pa nag-Caroling day ta apom. Anyan akinaalas day ta akababalay. Di kayat mo ket sika ti makalamang. Kinawan ba inday ta. Ita, mariknam mo tar aramida mitipada matao. Mala, nay, aglumong kanta nay, dagita naman na. Ay, kamama. Unay dahitan ka. Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan ana pauluan. Dagitadan kam amak. Manipod iti Triple R Productions, isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel ti pakasaritaan ana pauluan. Sabali ti saludsod, sabali mat ti sungbat na. Dito'y programa tayo, unay daytan kaka. Ay, nagloko mo tinday jay nga aso. Ay, nay, talaga gayam anak kagatak. Nasugatak Nay, apa yan nanapuring? Nasugat kayong samat. Wan balasang ko, dayto'y lupok tinasugat. Kinagat ti aso, ason sa amot ni suling abak nang atarga di taamyanan. Jay ngay asawa ti baknang mutlaang ani Pablo nga da babae na jay kabangibang a barangay. Pinanawan na mutlaang sa nagsapul iti sa balay, adayang bati na nga adakken ko ana. Nana, ti damdamaga ket apay, anasugat kayo. Ibagbagak laeng abalasan ko, tapno amumot no asino ti akin aso ti nakakagat kanyak. Ket atapel kani Mrs. Suling abaknang taga dita amyanan, jay asawa ti baknang mutlaeng ani Pablo nga ada babae na iti kabangibang a barangay. Pinanawan na ni Suling, idi nakita na di jay a babae, nangisukatan na kenkwana. Nana, awan ti koneksyon na, iti panakakagat yun iti bagbagayo. Ay, tinasayat nana. Mapang kayo ni di ospital. Taag pa-injection kayo iti anti-rabies. Apay aya, no jak agpa-injection. Ay kat agwaras ti rabies iti bagiyo aging gay ti utek. Ay apay aya, no agwaras. Kat ipatayo Apay aya, no matayak. Ha? Awa mo ti kabalay ko. Ta insinanak mat ni Tatam Adoro. Napanmutan iti sidong ni Maria. Binaybayan na kon. Di man lanasyan kanyak. Anya nga ita. Agmay-may sa akon. Nakakaase. Nana, sabaling ti bagbagayo. O sige, mapanakon. Apay dagito'y atat tao. Tadida kayat adenggan ti istoryak. Para kanya ket napatag amaamuan da kumamot. Enak man laeng agpa-injeksyonan. O naidaytan ka. Anyat ipaagas yun, nana. Ay, daytoy man apo nurse. Nay. Hindi kayo aglabos Hindi ipakita kanya kita lupo yun. Hindi kayo mangsulisong. Damdamagamot nga men ti ipaagas ka o di ipakitak. Day talo po yun. Ti ipaagas yun. Sir. Kinagatnak mo ti aso ti karuba mi ani Mrs. Suling. Diyan ngay baknang akaruba mi pinanawan nila kay na tanang asaway ti sa balay. Ay nalukumot nga min dayjay. Ay nausumi ti sa balay dayjay. Saan na dyan ti damdamagag? Ti damdamagag, noan niya ti ipaagas yo.
Kano isumot ibagbagak, sir. Akinagat nak ti aso ni Mrs. Suling akaruba may. Dajabak na nga pinanawan ti lakay na. Kas kanyak mo dajay nga agmay-may sa. Kaasi mo. Nana, ano ti nakapila pasyente? So, tilang saludsod mi, itisong bata niyo. Anya ka din, tinagan niyo? Siyak ni Purita Aterop. Apelido pa ilaang nila kay Kutar Aramatek ta nagkasar kami mo't ore pinanawan nak. Kana panitisidong ni Maria. Tilang saludsod ko, tisong bata niyo, tapno daras. Ibagbagak mo't laang tapno amuyo mo't ti kasasaad ko kas single. Dayjay, saan anatay ti asawak? No dikot pinanawan nak, tanapan itid din nati sa bagay. Married kayo, ano single? Makita, di damagambot laang. Ibagbaga lang nga rodan, single itan nga madasawak, pinanawan nak, tanapan itisidong ni Maria. Nasaysayat siguro da di babae angam siyak, isungin sukat nak, isung agmay-may sa akon ito'y abiyag. Ay nanagbalin ako. Tilang ibaga, kan damagag tisong batan nyo, tapno malpas ti interview. Kaano pa, anak kagat kayo iti asaw? Idi nga na panak na ngalay ti sidak atarong iti katarungan may. Limabas iti balay da Mrs. Suleng kat kilata sinakbabnak ti aso da. Kinagat na ti lupok. Ay permi nagsakit. Kajak naman anas. Nana, mataktak tayo unay no, ag-istorya kayo. Sige, agtugaw kayo ni Tila Aban data urayan nyo nga awagan na kayo ni doktor. Kunakman no injeksyonan dak, sir. Kitaan pa ni doktor dahil sugat yo, tapno amuna ti itid na nga agas yo, kanda dumapay, sakbay ti injection yo. Manungay ti bayadak, sir. Maman yun ton, no madamdama. Anya nga oras ngay, amaamuak, sir. Dahita may sa nurse nga in charge ti makamuy ti dahita. So, mapan kayo, iti sumarunong step, ti panaka-interview yo. Awan nga min ti kwartak, sir. Unay mata na panang parigat yu ti tao. Makatawon lang arudo na nagpilpilak di ta banger tapno makadano naklaan kada kayo. Ita sa bali manen apila. Ang mga ninton nagpa-injeksyonak at sa bali manen na makatawon na pila. Kaanong tupay ngay nagpa-injeksyonak. Matayak to na sir. Jak tupay lang naka-injeksyon. Unay dahitan kaka. Ne? Da kayo matmanan ti masabat ko, nanapuring. Awan, naggapo ako na di ospital. Kas jay mo gayam titig-tig na da. Nagado apa sikot-sikot apa nang taktak da mo ti tao. Ore kasano ti kasapa magmalmalumkan ijayan. Ta nagado nga ron ti tao. No matmatay ti tao akit matuluyan na namatay. Jak pala na damag. No nagpa-injeksyon kayon, kat nagadumot ton ti na istorya yun nana. Wen abalasang ko, adu nga mintisan anasaya at anapasama kay di ospital, ajak magustuhan. Di da kayat adenggen ti ibagak, di kayat dagat isudalaangan ti dengdenggek, unay daytan. Nana, no anya laang ti damagen da, isulaang ti sumbatan nyo. Adawi uyong da, lapdandak din ngagsao, lapdandak ngagistorya. Kaya nagadumot ti banag akayat ko amamuan da ta nagadumot ti di da magdamagan. Tila ibagbagana. Ay, sige nana. Tani, agdardarasak namin. Jak paila na ibagbaga ti kayat ko. Pinanawan nakmuto ni Rhea. Ay, unay daytan kaka. Nabudbudan mo na tasakam kaka. Kano kinagat nak ti aso ni Mrs. Suling asawa tay bakna nga nang panaw kenkwana. Tanapan ni ti sidong ti sabali adayag. Luko mo da di alakay. Asinaw ti nang kagat iti sakam ni Suleng. Ay saan di aso na. Limabasak ngamen iti ayad ti balayda. Ta nagapo kadapan nagpurus iti tarong iti katarungan may idi na minsan. Ketkela at asinakbabnak ti aso na. Ay padakmot ni Suleng nga pinanawan ti asawa na. Kinagat na ka di aso iti katarungan. Ay saan aso ni Suleng edi limabas sa kitayan ti balay na. Ketkelat asinakbabnak jay aso na. Agkakalat tumot kamay. Ay di ka mo makaawat iddaw. Sige, panawan ka. Di nakmot lang maawawatan. Gaske. Unay daytan iddaw. Ay,
Apay akas to, dagito'y atat tao. Awanan ti makaawat kanyak. Kakaasi ak lang arudon ta agmay sa ako na pinanawan ti asawak. Nangas asawa mo tundagi ti anak ko isung agmay sa akong. Awan pa'y ti mayat amakisao kanya mo't. Unay daytan kaka. Ammom ulitag awan ti makaawat kanyak. Apayaya. No agsasao ak ibagada nga agkakanatak. Ibagbagak laeng mo ti kasasaad ko iti biyag. Tapno maawatan ken masyan damot kanyak Ngem saan ta masurun damot kanyak? Kasanungay nga muda ti kasasaad ko iti biyag no jak istorya. Damag dadamag. Inton istorya ti sibubukol nga istorya. Mauma damot. Kasla ak bagtit iti pampamayanda. Siyak laeng ti mas asyan iti bagbagik ulitag. Baka umamot nga may nadengdenggen ti ibagbagam. Takas la nadadaal a plaka. Maulit-ulit. Kinsana di tapik ti sungbatam. Agkakanat ka. May sa kayo mo't ulitag. Awan pa'y makaawat kanyak. Awan ti dumngag kanyak. Apay akas ta ti tao. Luwaan niya nga may ti sa lusod kang saritaan. Iso ti into na ram. Mayulay-laytan ka ka. Tapno amum ulitag aday bagak kada kayo. Ada ka rin ni kasinsinyo na. Nga ikanak to iti pagpuunak. Dakkel ti na kanyak. Masiguradok dayta. Ngamen pagpuunak iti negosyo. Siyak ngamin iditi ng tartaraken iti day di masakit. Nga nanang naging gay tinatay. Kat ururayik dayta akwarta. Tanmad na pagnegosyo. Tapno didak ikaskasta dagiti tattao. No nabayagan dayta ka rin. Lipat ni ma'am. Sige, talay. Makaado ka manan. Nandiyak may memorya ti bagbagam iti kinaadula. Mayulay-laytan. Kasano adidaliklikan ni Nana Puring, kat sabali mo't ti sungbat na iti saludsod da kenkwana. Makauma nga raw da kasarsarita. Sabali ti saludsod kenkwana, sabali ti sungbat na. Makaulaw, sapay nakaatindog launay. Mas daawak anli, tatang. Imbis akasyanda, kaluksawdan iti kinadagulit na. Makaskas daaw nga raw. Uray sa dino ti papanan ni Nana Puring, out of topic ngamin. Dayta ti kauma ti tao kenkwana. Anong maasyanak kenkwana, tatang? Adda jay pan nakaumak. Ngam talaga maasyanak kenkwana. Gaputa adu ti manglis-lisi kenkwana, kaasimot. Apay nga may nakasjay. Isu akas jay ni Nana Puring taagmay sa ngamin. Agkasapulan iti kasarsarita. Agkasapulan iti importansya wenno ayat ti pada na atao isu akas jay. Isu asaan amabannog asu manao. Masikuran ti tao adumngag kenkwana. Un nga rod, tatang. Isu nga amin ang makisarita kat lumiklik ta istoryaan namot ida iti nakatatiddog. Ay awan Bisi amin ang atao ita panawin. Nagtilangan chismosa ti istambay dita. Uray dagiti chismosa kat busy da pa yung tatang. Wait, bisi da ngagchismais ka nag-CM iti chismison da. Ay na, tatang. Awanan ti saan busy wano makumikom. Isu ano agistorya iti nakatatiddog ni Nana Puring talaga aliklikan dan. Nang runan og dardaras da. Ay, mas daawak Ay, unay daytan ka. No siya kat saan ko aliklikan tamasyanak kenkwana. Denggeklatan Aginggay ti mauma sumanao. Adda aya pan nakauma na di sumanaaw. No sa balila at tao ti kasya sumanaaw ay naguy-uyan ti dila na. Unay daytan. Apay, kay may kadito balay poreng. Ammom ulitag, agmay sa akon. Isu amarigatan akmatun iti biyag ko. Awan pa yung timang tulong kanyak. Ay na, ada parikot ko isu nga imbayak dito ibalayo ulitag. Nagatidog mo dyan ti magam. Kaya't ko ngamin nga ipaawat ti kasasaad ko ulitag. Tati pagarupon ti tao,
Kat sinsinan laang ti parikot amarikiriknak. Di daam mo no kasano karigat ti kasasaad ti riknak ulitag. May ipagkamag nawan na ti gagaram. Maringring akaon. Apay ayata kaguradak no masidegak ngagkid daw iti tulong. Gapon samet, takastoy ti kasasaad kun ulitag. Amay sana karigrigat. Ngamurayan niyo, tasyak tumot ti lumungaw, tadagiti tattao, mangidadanas kanya, kat makita dan tumot no asino. Ay, mabanlugak kin sa puring. Ada masapul mo, awan. Panawan kan. Ay, saan pa ngamin asimang petururayak akwartak? Iso abumulod ak kuma, tawanan ti gastuag para iti pagbiag ko ulitag. No, itay pa'y nga imbagam. Itay pa'y anaitad kaut kat nagatang bounty, kaya't mo agatangan. Nakan mo pa yan, naiturog mo pa yan. Unay daytan kaka. Oo, ang patingga ka na ditan. Ang mga nuado manan ti silpaw miti dayta. Ay, unay daytan. Kaasimat ni Nana Puring. Uy, agsakit ka na. Pinasyarmot dagiti duang anak na, ngam saan daan nakapagpaot, tamaumada itingiwat ni Nana Puring. Una, ta nakatatidog nga minti bagana tunggal makisaaw. Saan mo't akasapulan dagiti ibagbaganan o daduma? Masikuran, ti kasarsarita na. Napadas ko na ita. Ngam no maminsan tatang, rubeng na amaawatan tayo dayjay nga style na. Ta agduduma nga rudmo ti style ti tao. Ay, makisarita ken kuanan mo siya. Iso aliklikak na makita. Talaga nga awanan ti mayat amakisarita ken kuana. Kas jemot nga may, makauma ako na. Inaktuman kit di pasyaran ta kaasimot. Ay, makamutla ang kat panawam. Denggek no anya ti ibagana tatang. Kasapulan na ti liwliwa. Makaliwliwamot, ay, tikas ta kita ti tao. Amuyo tatang, nasingpot ni Nana Puring. Iso naamiris ko, asaan arumbeng alklikan. Denggen tayo latan no niya ti ibagana. Taawanan ti mangipatpatagkan kwa na, iso siguro akas jay. Kayat na ayab ka si ti sabali a tao ti adda amarikrik nana. Iti kasta, mabangaran mo't Iso, asaan mabannog asumanao. Uray, daytan ka. Agyaman akbalasan ko tay may nakinad kadwa. Nakasingsingput ka. Kasta kumamot adagiti duang anak ko. Ngam saan mo, pagbit dalaang. Di da kayat adenggan ti ibagak. Iso maladingitan aklaunay. Shortcut siguro ti kayat danana. Kayat ko laang matayab kas ti iliw kun ayat ko kadakwada. Ngam pinanawan dakmet. At least nana, imay da kay kinita. Iso nga adamot ayat da kada kayo. Awan, talaga adi da kun pagan naimbagpay kun ka ata maanusan nakakasarsarita balasang ko. Mom, makaginawa akmaan no da kasarsarita. Ngami nagmaymay sa ako nito'y abiyag. Awanan ti kabalay ko. Insinanak mo ti asawa nga awan gapgapuda. Sige nana, saan kay abumdang nga agistorya? Denggak amin ngay bagayo, tapno mabangaran kayo. Amangan ngay no panaawan nakmet kas ide. Ay, lipaten yun day nana. Uray no sa nga ektarya pa'y ti bagayo, denggak. Uray man magpatpatnag kayo, sumanao. Denggak, tamaawatan kayo, nana. Ay nanagsaya at kamutin reya balasang ko. Uray saan ka akapkapin adala tapatag kumutkunt ka. Ngamen saan nag-akauma. Gets ko ngaminon ti style yun, nana. Kanti kasapulan nyo. Mom, reya. Sumangput tong, di urayag akwarta uray kita Kat ibingayang kanto balasang ko. Ha? Ay, saanan nana? Idulin yun to. Tapno adan inutin nyo para iti bagbagiyo. Ngamin, kasla awanan ti mayat amang tulong kada kayo.
Adu dayjay. Kat ipatulod da kanon, amom na sino ti mangtad, ti kasinsin ko a doktor, kat ti kasinsin ko nga engineer, nagsisingput da. Amo da ngamin ti kasasaad ko. Iso nga ikandak iti pang negosyo, nga kayat ka nga ibingayan, tanakasingsingput ka kanyak, gasto niyong tulatan nana. Mangala kayon to ni ti katulong yo. Kan, inegosyo yung agpaiso. Una na, tulungan kayo ang mangipatakder iti negosyo yo. Imbes nga ipadawat yo kanyak ti dadduma. Ay nabalasan ko'y bagak man latipod nun. Adan iti bangko. Nga sinubok ka, no kayat mo nga ikan ka. Angem talaga nga ikan ka, nga uray di mo awaten. Ala, makaamu kayo nga ron nana. Uray niya ti mapaspasama kada kayo, siyak to ti tumulong kada kayo nana. Ay na, agyaman unay, balasang ko. Tanumampay ado, ti maumuma kanyak, gapu ti kasya pa nagsasaok. Saan ka na umakanyak? Isu asikan ti kayat kong agbalin akadwa, kabayatan asibibiyagak, tanakasingsingput ka kanyak. Ay unay daytan kaka. Ditan papagayam, tinagibusan, ti pakasaritaan, anapauluan. Sabali ti saludsod, sabali mat ti sungbat na. Manipod iti Triple R Productions, isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan, anapauluan. Agrarawag, dito'y programa tayo, unay daytan kaka. Mapantay no bain, narsan niyaw. Wan! Sige, Ay na din show. Da kay lati kuto-kuton iti punsyonan. Aguli mo kayo manmat nanang. Umay kayong gamiran, ta naragragsak matlaang no datay amin, ti mapan makiponsyon. Da kayo latan, mabainak. Tunggal lakit ada punsyonan, da kayo ti makit-kita ti tao. Kasano kat ukudemet ti nga bukal a pamilyam. Sana dakas nanang, ta adamat awais. Kan ore awan awais, mabarinlat ta ti mapan. Total, saan matlangan da kami ti kastoy. Ado dita. Kay unay daytan kaka, mainay na yun kayo pa'y maut. Ay, mapanday kit din nanang, ta sayang ti oras. Kan tapno makaado tayo. Sige, intayon. Unay daytan. Di mon dil-dilawan ni din siya o bakit? Kasta lang ti awan makmakan na unay. Awan mo't nga men ti trabaho na. Nagagat ni din siya o. Naira na nga awan trabaho na. Nga men, saan mo ta permanente nagiti masarsarakan na trabaho? Kan marigrigat tayo mat nga raon. Ay, ore marigrigat tayo lakay. Mabainak akong di marangmang iti punsyonan. Ibagadan tupay nga agrarawot tayo. Sapay adu ti managuyaw at tao. Amumata ni din siya o. Sana nagitatin into na rin na. Basta mabsuglakit da iti pamilya na. Mabsug iti punsyonan. No kayat na saan ngagpili-pili ti trabaho. Sirken na aminen tapno mabsug ti pamilya na. Ado, tinalaing agpakan iti barangay tayaw. Iso mabsug naman. Ay no ngay awanan ti agpakan. Ay kat, dahitan ti parikaut. Iso nga ron nga ibagbagak nga uray anya ditan at trabaho. Sirken na. Tapno saan ngagbisin ti pamilya na. Adda tapay lang, mo't bakit? Kasanod, no matay tanton o di matay damutan. Ay, ulay-laytan kaka. Tata, umay kayon to Ta anibersaryo dananang kentatang. Kasta ka day, balasang ka. Un tata, agkakaruba tayo mat. Iso nga awisen kayo mat Awan. Sige, umay kami tao. Naibaga ko na. Makamu kayon to na mangibaga kadagiti kamang ti pamilyayo tata. Uy, balasang ka. Agyaman na, kitiawis mo.
Mangan tayon. Datay mo't amin na iti sangaw ti lamisaan. Kanalpas mo't tan ti kararag. Ay, lakay, anya timmaimbagan ni Lina itay. Ayun gayam. Anibersaryo ka na tatang kananang na intun biyernes. Mapantayon to kanaw. Ay, sana parikot day tatatang. Mapantay amin tay supay. Ay, unay daytan din siya. Kababain ti kasta. Kasla day talatan ti asintaram. Nanang, sana dakes na daawais. Saan to pa dakes na wan awais. Adu di ta ti mapanlata. Ang orino saan na naawais. Una, ngam adu ti sao itiliklikkudan dagiti mapan. Agasam mo tawan ti awis kalpasan na. Mapan, ken ukkuden na ti pamilya na, akasken ka. Ay nananang, saanan nga uso ti bain-bain itan. Pinuskulanan. Makanday tan. Agin didi ka pailaan. Ayaw na. Matay ka, ano managbabain ka. Anya, Katanyo amin, di kinaman nagbabain nyo nanang. Mapantay amin makipaskan. Iti kasta, mabsog tayo. ayunay daytan kaka. Apay din siyo, dayta ka diti goal mo, wenno kalat mo iti biyag. Ti makipangpangan iti sabali a tao. Ay, unay mo daytan nanang. Saan mo ta? Nakadkadlaw mo't ngamen, aday talatan kas asintaram. Anya, agistorya tayo langan, wano mangan tayo. Ay kumangan tayo. Unay daytan. Bakit? Anak, mangan kaya mangan tanin. Nagaluti makan di talamisaan. Tatang, may kadwan da ito, ya panagalang iti ado. Urisyak ka daw. Ato tinakan ko. Nasayat na itatap no mabsug kayo. Punuan nyo tityan yaw. Tauray saan kayo na mangan itong narabe. Uwan, tatang. Nene, saan na makatagari ti inayaw. Mamala. Nasayat na ito. Ang busog tayo, grasya na ito. Di kaya agbabain. Ay nawan, din siyo, hindi kayo agbabain. Mangan kayo latta. Makita yaw. Santay ka nung agbabain. Sa mangan tayo mangan. Unay datan. Ayawan kayo Melina. Talaga nagaduti sa ganayo. Bilibak mo, ti tinabak ng yaw. Wan, ado, ngam saan kami mo tabak nang. Ala, mangan kayo laang. Talaga nga daw. Ibalkutak tuman dananang kantatang. Ha? Sige laang. Ada supot ka dita. Kwadjak amo. Bisiak namin, taduti sa nga ili. Sana ka makabiro ka niti silupin. Mangala kayon ano, ada pagikan nyo. Anak, inta mga nalida baray ti supot. Agisupot tayo ti makan. Napan kay lang arudin nakipangan, nagisupot kayo pailaan. Normal na itan nanang. Ngam amok ada kayo laeng tinagisupot. Okay lang nanang. No, di kam nagisupot, di awan ko matinyawid mi akanin yaw. Nabsog kayo kadimot laeng. Permi nanang, namutik-tik tamay. Ay unay daytan kaka. Namutik-tik kayo gayam. Ngam nagadupay latinyawid yaw. Inlak am kayo nga raon. Kan inlak am mimutan ati para bigat may. Ha? Ay unay daytan kaka. Awan san ti rupa mi kinitatang yu arumor no kastalaang. Unay daytan na kinaman nagbabain nyo nanang. Nagrigat no adda makuna tinagpasken. Ken ado ti makuna dagiti tarabitab. Ay, naiso dati dengdenggen nyo awan Matay kayaw nanang. Sabali ti kapanunutam anak. Ay unay daytan kaka. Tatang, nagado ti tao amang mga ni Jayan dalolo si Mau. Ay, mapantayo Ay, saan awan ti awes. Si Mang Pait jay dua balik bayan akabsat ni si Mau. Ket reunion da amin ngagkakabsat. Kastama iti pampamilyada. Ado ati sagana no kasta? Puno na ita. Ngam saan damot ang nagsagana para ti karuba. Nakasara nga raw tigit da. Sigod ba ta nakasara? Mabalin ti tumuktok itigit da tatang. Ay, eday tati diyor aramiden din siya. Kababain launay.
Saan da kamo tapatayan nanang? Ni neneng ti umawag tapno lukatan da tigay. Mala, mapantayon anak. Ayaban nyo ni nanang yaw. Ay saan din siya takababain? Tapno ibagakin ka, adon ti mangmangag kuditat kontra kada kayo. Siyak ti mababain. Anya nga iti bagbagada nanang? Nagpuskol ka no tarupam. Okay lang. Ore na puskol ta, taraki mo. Apay awan ti mariknam anak. May amlita da rik na ditam. Basta dalakid ya gito di ti makan. Agawis pari ti makan. Kandad dumapay agrasya. Saan tayo nga atrasan? Tidakes nga ron ka awan mo ti awes. Manaktak kayo nanang. Ala ubeng, intayon. Ayunay daytan kaka. Lolo Simang! Umay kami man! Apay nga tadi da mangitaltalag. Itay tayo pa ngagpukpuk kaw dito yung gate da. Lolo Simang! Luptan yung tigay. Siyak ti gwardya. Kat adabilin tinagpaskay na damagag pa no sino kayo. Ay, amulak dito yung si Bubu Kalabarangay may. Sakni din siya. Si Kagayam ti din siya. Blacklisted kamat din siya. Anya blacklisted kay bagbagamat. Naitanagan ti bawala sa marag ni daw. Kaduam ka ti pamilyam. Wana, kompleto kamay. Isa lukatan yung tigay. Amok ni Tata Simaw. Ang gawin kayo. Sakbaya may babayin ka dito. Nakapaskel tinagan mo. Anida kay pastrikin. Agrarawad kayo pamilya. May babayin ka lang. Anya? Kan may isa. Exclusive lang. Para karagiti agkakapsat kan ti pamilya na. Awan na ilalaw. Disin ti amin tiyanda dito'y. Awan tulisan kas kada agrarawad dito'y. Anya? Ay, unay tetan kaka. Kasta, ti ko na ti lalaki itigit da si Mo. Wala nang. Guard ka no? Ay, imbag ta saan ka narunaw itibain. Ha? Di nakmat mo na ya guard. Kasanaw nagiti makamamukan ka. Anya laangan nga iti makunada. Isuda mo't la sa nga pamilya. Oray, amumutan ti dila ti tao. Naparpartakpay ngam gayang. Unay tetan nanang. Isu nga idyamon ti pasken kada ponsyon. Injakon no awan. Ngam no adalat ta. Nang ro na pa no adamot awais. Apay kiti na paayak na itang awais. Go, 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 nanang. Anya? Awis na itan. Jak mabali na paayon ti awais. Tadi dakmat awisan na mapanagtakaw. Wano tayo kunada nga agbataw. Di ngay may parita droga. Ayunay daytan anak ko. Talaga ka di nga awan mariknam. Apa nagbaen? Ay nanang. Bayam ta, bain-bain dita. Urayom ka di pay laeng aprang kaenda ka iti sangwanan ti publiko. Asika ket agrarawot agraman pamilyam. Awan makaiturad nga kasta nanang. Napasama kan. Di ka pay lamangirnad. Kurang ka di pay dayjay apan na kay babain mo. Ayunay daytan kaka. Unay mitay ti panagsasaot dagiti tao. Apay ayalakay. Sarsaritaan tan ni Densyo kan ti pamilya na. Ni Densyo kano ti are kan koto-koto iti pasken kan punsyonan. Ayunay daytan kaka. Kababain launay. Kasaritak man ni Densyo. Masapul nga isardengnan na nga aramid. Tangamin, maawanan ti bain kan panagraam ti tao kan kuana. Alawon kasaritam nga raod. Tano siya, ikalintugan na mo tinagalas nga aramid na. May raman paikid din ti tao nga wanay dayaw na no kasta. Ayunay daytan. Agpraktikalak lang matatang, nanang. Ay pengaminaya, takasta kayo. Praning kayo unay. Anya, da kami pa yan ti babalawang. Amoyo nanang. Saan kumot nga ipilit ti bagi ka mapandi itipaskan kat no ditak kayat? Impilit mo nga ron ti bagay mitipaskan da si mo. Ang umawan na aramidam ta nakasiratigit da. Kasjay lang da dyan nanang.
No didak kayat, okay lang. Awan parikot. Day takit din, ti sangitak no paglidayak. Ay awan na, matayak No stress ti bagik iti sao-sao dag iti tarabitab. Bayam nga isura ti matay nga agtarabitab. Unay daytan kaka. Apo unayan a kinapuskol. Jak may ladawan. Unay mo daytan. Amang ano da kayon ti matalimo daw iti bain nanang. Awan na talaga ti may bagak. Talaga asya kung ti matalimu daw, anak. Unay daytan bakit? Dayta man ti bagayo, tatang. No panawon ti rigat, ag-practical ti tao. Kumontra kami, iti saan nga umno a prinsipyam din siya. Dayta mapan makikakaan. Koreksyon, tatang. Sana ka basta mapan makikaan, no didak kayat makikaan ka na kwada. Gamno yawis na ti makan kanyak. Go, awan dakas na. Adamat dagiti paglintagan anas ka na supringan. Kas iti dayta. Dayta prinsipyam ang mapanlat mangan na daawais. Ay una, tatang. Saan laki di mapan manggulowan no mangkibor iti panganan. Nasaya ta. Agam amok, tatang. Adamot nakam ko. Amok ti dakas kan saan. Butlagayam. Saan tayo kaya pagbalinan na parikaw ti saan mo ta parikaw. Ti kababain. No maaman nyo. Napanak nag-hold up. Wano nagtakaw. Wano nang ramas. Wano nagdroga. Ay unay daytan kaka. Para kanyak akit karaman nitan ti kinatulisan. Iti malamot. Iti paskay. Kas ka na punsyonan. Para kanyak arig na nagtulisan kamutain. Ay unay daytan. Tatang, saan tayo na pagsubangan na itabanag? Di kay madanagan. Diyak to agarami iti may kaniwas iti paglintagan ti tao kan iti Diyos. Agam mga naklataan na daawais. Ay unay daytan kaka. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti pakasaritaan, anapauluan. Agrarawat. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.